masa one of the food influencer tu datang, dia bagi review yang agak rendah juga kat kita orang. Actually affected jugalah business kita orang dalam 3 hari tu. Masa tu was very, bukan nak kata slow lah, memang kosong lah. Tapi Alhamdulillah because of the review yang dia bagi tu, dia punya komen tu kita take it as a positive feedback. So kita try to improve apa yang dia bagi komen tu. And Alhamdulillah selepas dia datang tu pun our business start booming balik. So daripada apa yang dia komen tu memang kita take it positive and kita try to improve lah. Itu. Kita tak pernah bayar reviewer tu datang untuk beli makanan kita. Memang reviewer ni kena datang dengan ikhlas, tak berbayar. First yang kita orang dapat review tu yang dia kata macam Pizza Hut satu. And then dia kata memang tak rasa wagyu tu sebab kita pakai minced beef. So pada situlah yang kita explore, okay, dan kita gunakan minced beef tu, kita tukarkan wagyu tu, kita mince kan, kita letak atas pizza. So nak bagi rasa wagyu tu sendiri itself lah. So pun dia ada komen lebih pasal dough apa semua. Pada situ kita improvise. So along the way kita try to improve apa yang dia komen tu. And kita pun try dapat feedback pada customer bila customer happy. Dan Alhamdulillah lah. Not really affected, but kita dapat rasa lah, rasa yang a bit slow sikit. Yeah, but then it's not really affected sangat. Whatever people say pun I nak try sendiri. And yang a few feedback yang kita dapat sedap je, you know, those kind of comment lah. I mean, sebab kita pun tegak masing-masing dan sebagainya kan. So dia kena cuba dulu.